Ibizo lesibongo? Mina UGorden Ncube. Baba Ncube belilandeni lapha eChabalala Clinic. Lapha ngilanda uzothontisela abantwana. Uze labantwana bangaki? Hayi babili. Akuvamanga ukuthi obaba behambise abantwana ukuyathontiselwa kumbe ku baby clinic. Lingatshela abanye obaba ngokuqhakatheka kweimmunization lokuphelekezela abantwana ezibhedlela omama bengekho. Immunization iqhakathekile, especially masizothola outbreak. Mina ngizothola outbreak ngakhuluma nomama, it's unfortunate umama uyasebenza. Nami ngiyasebenza kodwa umama siyena ngama-shift. Umama uthe siye emsebenzini, mina ngibuya labo la. So ayikuqhakathekile. Akukhathalekile ukuthi ngibani omela kube labo. Ngibona ngani sonke nje masingadlala indima. Abantwana sibathontiselwe bahlatshwe. Ngibona ngani ngoba ngcono kakhulu. Kulithethe isikhathi esingakanani ukuthi abantwana bethontiselwe? Hayi akuthathanga isikhathi. Hayi akuthathi isikhathi. Uhambe njani? Ngingasitshela ukuthi lifike kwahamba njani? Uyafika nje ufike uhlale umntwana weywe. Athi maqedwe wewe ujoin line bakhona abancedisayo. Bakuncedise uhlale babhale emabhukwini umntwana athontiselwe. Uthatha umntwana endlini. Vela kuhlupha. Kuyini elingakukhuthaza abanye obaba labo mama abaseleyo ngikhaya besesaba ukuzothontisela abantwana babo? Ngithi asizeni ngobunene. Asizeni, ngiyazi ukuthi bayahamba ngezindawo. Kodwa mina ukulinda angijwayelanga ukulinda. Ngiyezokuthiwa kule impilo yomntwana iqhakathekile. Impilo yomntwana iqhakathekile ngoba iPolio phela thina siwazi ukuthi singathi umkhuhlane ongathi uhlasela umntwana noma ungaya kuyiphi umntwana uyalithola uncedo. So ukulinda mina ngibona ukuthi ngilinde bezememezela ukuthi siyahlaba. Mina nje ngiyezokuthiwa kule nto ethe ngiyabuya khona. Kukhona okunye lingathanda ukutsho ngohlelo lolu? Ihlelo lolu asiluthathele phezulu. Siyabonga impela abezempilakahle. Asiluthathele phezulu. Akukhathalekile ukuthi umama ngibaba ngibona ngani wonke umuntu mangayabuya singayinqoba lePolio.